The true carver carves from the heart. Doesn't carve from a style. The style is already there. You just have to carve it. E whānau mai a hau, kai whakairo. E mai rāno. Ko tohu oranga tēnei. Oi hua hau ki ngā kai whakairo. Kua ngaro te aroha ki tēnei mahi. Wa pau te kaha. Ki te mate au, ko te whau, ki aku ringa ka pai ahau. Hei tutu. Mischief. Ko patu te rātou kumu. Pōko kua hua. A koe nā ta kuia. Too bloody misu. He wairua kei rote te tina nā. Koe nā ta tupuna whakaaro. He tana wairua. Kei wainga nui i te tokowhitu tāhora i te whenua ki Iwitea, te tahi taniwha e noho ana. He taniwha ki te whakamahi whao. He taniwha ki ngā mahi toi. Ki ngā mahi a ngā tūpuna. Ko a ngā piki me ngā heke o te ao hurihuri, ka mau tonu ngā taonga ngā tūpuna ki tana whatu manawa. Para tēnei hone tama tuku ingoa. Nē, me te hapu o ngai tahu matapaiti, koe nā te iwi o ngā tika hungu pānui tonu. No te ohinga o Broughton ka tōia i e tana kuia me anakau mātua ki te noho tahi ki ngā mahinga toi o te ao Māori. He whāwhā i ngā whakairo, he mātai i ngā tukutuku. Ai, koe nā ta kuia arapera hi nei ra kumiro o whanga. E pai ana te ra kuia. Ai, a tāhua hoki tawhi. Ai. Koe he hawhi mai te ra ngā kuia o ta paipai nei. Nē. Koe he hawhi mai te ra ta kuia. Ta moko kauai. Koe nā ta kuia nei ni wharetoi. Ai. Koe he tutu ta moko. Kau e pēnā, kei ta hoa tērā. He tutu tērā ta moko. A tāhua hoki tērā ta moko. Ai. Koe e umahi uhi o te tohunga tame puata. Koe ngā kuia o te whenua nei. Koe ta mahi moko. Kei rau te tahu kāinga, o ngai tahu matapaiti. E kai o ta kuia, ngā mahi tukutuku, ngā mahi rāranga. Whāriki, ngā mahi kei rau te tāki timu, koe ngā mahi whāriki. Wow.
tuku me iwitia, me tarauhina, ai, me tāhitumu. Me kahungunu, marae. Te poho rāwiri, whiti rea. Nā te noho tahi ki ana Pākeke, ka tupu ko te kōingo ki ngā mahinga toi Māori. He kākano I whakatupuria I tana tamarikitanga. He awhi mai ngā tipuna whakairo, kei roti te whare tipuna tāhi tumu, ne, koina ngā tipuna o te motu. Koina he whakapapa tūturu o ngā mātāwaka, ne? Ngā tūhoi pōtiki, ne? Tamata kapua, tūrongo, ne? He ātāhua tērā ngā whakairo. Tama te pōkai whenua, pōkai moana urea haia. Koina te tipuna he toku pāpa tērā kahuni, ne? Tērā ngā kuia arapera, kei ta mahi kei roti I te whare tipuna a tāki tumu. Anō reira, ko au tēnā he pepe, ne? He koene he tutu. Tērā ngā whakairo, kei roti te whare tipuna. Ei, kei wē tērā te pepe. Kei te mui tērā. Kone kororo mai tērā te kuia. Ka pai. Anei tērā ngā kaitā o ngā whakairo me toku pepe. Anei tērā ngā moi ā o te kuia. He rangi māri tērā te kōrero para tene. Ai, he humāri. Ai, he whakanui tērā ta mahi o te whenua. Anei tērā ta marae koe nā tō whānau hoki o ngai tahu matawhaiti. Nā te kui o Broughton I whakatauira I te pukumahi, I te puke ngā rau, ki te mahi āringa, ki te mahi māra, ki te whakatipu kai mo te hapori. But he mahi tērā o te kuia, koina he mahi māra. He māra kai. Ai. Kona te whare kei roti a Wairo Hō Pūpū, Oningini mā tangi rau, Wairua tāpuki rau. Koina te whenua o te whare, he māra. Ne? Ko te whenua o Iwitea, he whenua mato tonu ana te tupu o te kai. Ai, he kumara e riwai, kamu. Ai, he kānga. Ai, he pai ana tērā he mahi tūturu o tō kuia. He pai ana tērā kā mahi o tō kuia. Ai, hikoi tērā o tō kuia. Ne? Ai, ki iwi te wairoa. Ne, he hikoi. Go via the train track. Ai, hikoi tērā wairo. Haere kei roti I ki iwi te. Toki nui te toki, toki ro te toki, ko te toki nā tau tēnei toki, ko te toki ngā rongo. Ue ta mana ka hinga a tāne, ka takoto kei raro kei ngā mane I runga I raro tāwhiwhi te toki nei, ka pā toki nei, kei Hawaiki. Ka tapu ka noa tēnei ta hau, ko ta hau o tū mai tāwhiri mātia.
Wairea ki runga, wairea ki raro, hara mai te toki, haumi e hui e, tā e ki e. Anei tērā mihi atu ki a koe, tā tua, tāne mahuta. A tāne mahuta, te kareke e kairoti i te ngāhere. Koena ngā mahi whakairo, anei tērā ngā whakapapa. A mātua tūpuna. Nō reira tuturu whakamaua ki a tīna haumi e hui e, tā e ki e. Ko te taupuhi he tikanga i whāia e ngā kaumātua. Ko te mātai a ngā kaumātua i ngā mokopuna, me te arotake i ngā pukenga i ngā taonga rānei e o rānei roto i te tamaiti. Ka morimoria, ka aratakina, kia whanake ai te tamaiti ki roto ki ngā mahi o tērā ao. Ko Broughton tētahi ka hawha ngāia ki ngā mahi toi, ki ngā mahi ruku, ki ngā mahi whenua hoki. Mai rāno, koena ngā kōrero o ta tohunga. Koene me tōku tamariki. He titiro ngā tamariki, anei ngā mahi. Me tangaro, me rongo marairo, me ta mara, me ta tāne mahuta, koena ta rākau o te ngāhere. He tangata tērā, he mahi tuturu o ngā whakahiro. He mahi tērā o ngā waka. Anei tērā ta rāko o tāne mauta, anei tērā ta kōtiro. Koena ngā rāranga mahi he tukutuku, me harakeke, he tānako, he pai tērā ta kōtiro. It's like when you interview tauira. There are certain things you did to see whether he's capable, to see whether he's capable or she's capable of taking the task on. And by watching and seeing what they did is what gave them the brownie points, really. And that's how that worked. So they'll go to the sea, jumping, then they'll observe to see which ones jumped in first. They want those two, three tangaro ones. You go to the ngāhere and you get those ones that hug trees and they have an infancy with the ngāhere. And they know what is what. Ka wehe a Broughton i te kura. Ka karapoti i te motu ki te kuti hipi. Mai i te tai rāwhiti ki muri hiku. Ka rehe mai ko ana ringa i te nui o ngā mahi. Koene he hiko i tērā o ngā mahi katikati hipi, te kaumātoru. E timata tērā ngā mahi. He maro tērā ta mahi, ne? Tāua hoki. Ne, koena tō pūte, ne? Tō kai waipiro, wahine. Tāua hoki tērā. Me ta waka Maui. Lots of fun. Engari. Loved it. I roto i ngā tau, ka takatū atu a Broughton ki ngā taero ākupe, ki ngā ngaru whatiwhati o te wā, ka pō raruraru, ka tū hono ki te whānau i kaha tauawhi i aia, ko Ngāti Māngaru. Aha kua tonu, i haere ngā tahi atu tana o Māori, me ana tikanga Māori, i roto i ana hi koitanga. Oh, well, yeah,
Ka hura ki te kingi o Ngāti Mangaru. Ina anei tera ngā kaupapa o te tauiwi. That's about. Hey, he raru tera te tauiwi. Ai, anei tera he kōrero mai tera ngā matua. He mai rāno. Koina he kōrero mai tera te kaupapa o te Pākehā. Tera ngā mangaru, he whānau hoki tera. He whānau, he awhi mai tera. Anei tera tō kaupapa o Ngāti Mangaru. Koina ngā uru o ngā hapu o Ngāti Mangaru. Ai, he tika. Anei tera ngā raru o te tauiwi. Ei. Ai. Tika. Ia Broughton e mahi ana ki Murihiku, ka tūpono atu ia ki te kanohi o tana karanga matua i ro Niupepa. He matua no te wā kāinga. He tohu ngā whakairo, i Murihiku e whakairo ana i tō rātou whare. Nā wai rā, ka uru tuatahi atu te whao ki ngā ringa o Broughton. E titiro mai te rata tohu o ta koruru. Nei te rata mahi a Takapānere. Nei te rata taranga tira. Yeah. Koe nā ngā mahi a taka. Tēnā koe tā, tēnā koe. Waru tai. Kei reo te waipanau. Me muru uku. Timata te ranga mai whakairo. Ne, koina ta tohunga a Takapānere. He maro te rā karaua. He tāra mai. He titiro mai. Koina ngā mai. That's how you learned. Ke tāra mai. The other side. Is it get pai? You'll get it. Oh, it was a fluke. No, it wasn't. You were already a carver. In a past life. But you're here now. Ne. Say. But, haere kero te tahau kāinga, ko mutu te ranga mahi o te tupuna ware. But koina ngā kōrero o te karaua, o ngā karaua, ne. He whakatauhi tērā. He paratene, he whakarongo mai tērā ngā kōrero o tō ngā whakatauki. Koina te whakatauki. If you don't do it, who's going to do it? If I don't do it, who's going to do it? But I always have to do it. But yeah. E pai tērā ngā kaupapa. E, ātāua. E mohi o koe tērā ngā mātauranga. E kororo mai tērā te karawa. I teach you. Haere ki te kāinga. Koe nei kumutu tērā ngā mai o tupuna pare a te poho o tahu. Nā haere ki tahu kāinga o te poho o tahu, anei e kumuti te ranga mahi.
Pātōtō ana ki te whātekau taua pro tene mahi whakairo ana. Ko ana whakarākeitanga whakairo e tū ana ki ngā whare rangatira maha, horapai te rohe me te motu. He wawata tēnei i kitea mai anō i te wā e tamariki ana ia. Carving, whakairo, mahi whakairo. One, e tahi, it's not a hobby. It's a lifestyle. And if it ain't that, you ain't in it. Because you don't live it, you don't breathe it. You have to live it and breathe it in order to be it. Ka tau ha whakatau ki te rangi i runga nei, ka tau ha whakatau ki te papa i raro nei. Ka tau ha whakatau. I mātuku mai i raratonga, koe i ruku he manoa pau roto, koe i ruku he manoa pau wako. Whakatīna kia tīna, wena ngā mahi o ngā whānau. Ke roti te marae, te poho o tahu, te tangaro. Te turu whakamaua kia tīna, hau me hui e. Tai ki e. Wena ngā taku kōrero o ngā mātua tūpuna o tamati ariki nui me tahu pōtiki matua. Nō reira, koe nā te whānau ngā tiukahau munu ki te Wairoa. Koe nā ngā tūpuna o te pārekereke ki retanga o ngā rangatira. Hone mahi whakairo. No te tau waru te kau mā iwa. Mātau Ivan Paul. No Mātaria, Kevin Flutie, Pat Munro, Morris Retty Jr. mā I whao. Koe nā ngā whakairo ia, kei reo i te maraia iwiti. Nē, ki te tahi wānanga whakairo. He ana I te ranga pūrākau, koena te waharo. Koena te teko, me manga tawa, koena te kōruru, karataki. Koena he kaitiaki tuna, kei roti te moana, me te moana nui akiwa. Ana I te rata kaitiaki. Koena ngā mahi o te maihi, he kōwhaiwhai tērā, he tohu tērā o te pārekereke ki retanga o ngā rangatira. Nē, te whakapapa te kapua matatoru me te whewhera. E nānei tērā te kaitiaki, takapū maro. Kei konei. Takapū maro me te whakaangi-angi. E koena ngaitahu. Ngā tohu o te taitipi, koena ngā tuna haere kei roti te mone nui akiwa. Nē, he kai pāreka-reka, anei tērā te whakapapa o te kapua matatoru me te whewhera. He whakatau ki tērā o ngā kaitiaki, koena te wai o mū o te whewhera. E nei tērā ngā kai o te rangatira, mōrihana, pātiki-tiki. E tana ingo o te waharo, koena te korowai o hene orangi, e korowai o te moana. It's like anything. If you keep doing it, and you're doing it for this reason and this reason only, passion, then you've got the answer, you've got your answer that you needed.
ngā pūkenga ringa toi e rere pai ana I roto I a Broughton me tana whānau. Puta noa I te motu, ka whakāturia ā rātau mahi hei whakamiharo mā te whakaminenga. Atu I tā maki ki here taunga, tai atu ki āia tonu ki te wairoa. He taonga katoa e nei, nānei whāngai atu ki ana tamariki ake. So I say to my kids, you were born with it. Eh? You were born with it. And you didn't even know. Eh? Yep. Look after it and carry it into the future. But they'll look after it. Eh? Because this is all about them. Eh? This is why I do this. It's about them in the mokos. When I did my first pare, which is this one, bang, I elevated myself straight there. And then you have to maintain it. You won't even know you're doing it, you'll just do it. Because it's a natural thing to you, it comes naturally. You don't even have to try and do it, it just happens. Ko tētahi tino aronga o mahi atua kia te whakatipu te hia ke panoni tātou. Ke wete hoki ngā here o te ao e noho nei tātou. Ko tōna tikanga, kia kite ei mātou, kia rongo ei mātou, I ngā piki me ngā heke o tātou atua, me te mea nei I pēhea hoki rātou I te puta e aua here I noho ai rātou. When you're trying to indigenize your space, sometimes you feel like you're sitting in the dark, you're sitting in Te Pō. And so in Te Pō, how do I need to be to welcome the light? E tū kaharawa atu te kaikiri I tō mātou noho I te ao nei. Me te mea nei kare tunu mātou I te tino marama me pēhea nei mātou te kōrero, te wānanga I taua āhuatanga te kaikiri. It's a good assessment of whether what you're learning is consistent with what you value and what you want to transmit to the next generation. Ka whakamahia ngā kōrero me ngā whakapapa o ngā atua Māori hei huarahi puta mō tātou I ngā kaikiri o te wā.